Nyampinga w'u Rwanda 2020 nishimwe Naomi n'umukunzi we Micheal ukomoka muri Ethiopia bari mu biruhuko mu birwa bya Zanzibar muri Tanzania. Welcome my people, it's your boy Junior, aka publisher, creator, motivator, accelerator, connector, Mr. Boom. You know that I love you from beginning to the end. Keep watching, keep subscribing, keep commenting. Now, this is a true story. This is a hit story. This is a fun story, my gang. Murabyumviye rero ko ari imwe mu nkuru mbazaniye ikomeje kugenda ibica bigacika hano iwacu mu Rwanda. Ni inkuru y'urukundo rw'umuhungu hano witwa Tesfaye ndetse na Miss Naomi wacu twamenye muri Miss Rwanda cyangwa se wabashije kwegukana ikamba ryo kuba Miss Rwanda 2020. Nyampinga w'u Rwanda 2020 nishimwe Naomi n'umukunzi we Micheal ukomoka muri Ethiopia bari mu biruhuko mu birwa bya Zanzibar muri Tanzania. Bajya mu biruhuko nyuma y'iminsi uyu musore yambitse impeta y'isezerano umukunzi we amusaba kumubera umugore, undi arabyemera. Mu mafoto basangije rero ababakurikira bagaragaje ko bafite akanyamuneza aho basohokeye ku mazi ndetse barimo no gusangira amafunguro menshi kandi meza agiye atandukanye. Aba bantu bari mu byishimo, bari mu munyenga w'urukundo, bari kumva uburyohe bw'urukundo. Kandi rwiyemezamirimo Tesfaye wambitse impeta Miss Naomi nyuma y'umwaka urenga bamaze bari mu rukundo, aho badasiba kugaragariza ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga ko bameranye neza. Umunsi ku munsi tubona amafoto yo tutayabonye ku rukuta rwa Naomi tuyabona ku rukuta rwa Tesfaye. Aba bana bigaragara ko bari mu rukundo, bari kumva umunyenga warwo. Micheal Tesfaye w'imyaka 29 nyuma yo kwemererwa urukundo na Miss Naomi ku myaka 25 ye yahise yemera gutura burundu mu Rwanda, atangiza n'imishinga itandukanye irimo gufasha abantu kwivuza indwara zo mu mutwe hakoreshejwe ikoranabuhanga. Uyu Micheal Tesfaye yahise ahakana kuzongera gusubira iwabo muri Ethiopia kubera uburanga bw'uyu mukobwa Miss Naomi. Kuva bakundana aba bombi bamaze gutembera ibihugu byinshi birimo nka Gabon, Ethiopia, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Ubushinwa ndetse n'ibindi. Ibi bintu birakomeye. Kuba aba bantu bari mu rukundo ni ibintu abantu benshi bifuzaga kureba, bitewe nuko twagiye tubumva cyane mu social media, twagiye tubabona cyane, tukibaza aho bizarangira, ariko bari kugenda batwereka umusozo wabyo. Iyi honeymoon ikombo nitoroshyera. Bariye rero, baranywa, baranezerwa, barifotoza, barishima. Amafoto menshi ari kugaragara bose bari mu nseko nziza kandi ubona ko hari icyo bishimiye. Bishimiye urukundo rero bagezeho, akaba banishimiye ko bagiye kurushinga, umwe akaba umugabo w'umugore, undi nawe akaba umugore w'umugabo. Ibi bintu ntago biba byoroshye, mbabwiza ukuri kw'Imana. Buriya kwambika umwana impeta ni ikintu kiba kitoroshye.